Ole clear tu te in savain chibai le vekule tuntum kan video a chuanin Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs Government of India via Hnaruak sang dil theite Bihchianna kan nei le don ani category som ni le panga hianin post ruak zanga le som paruk aoma pay level 1 MTS kan ti atanga pay level 13A Deputy Director post thengin Hnaruak aomani category sang le post ruak te ahmasain hanen ho masaila Deputy Director Technical post ni aruaka salary level 13A chu cheng noi khat sing thum sang khat le za tanga noi ni sing khat sang ruk le zaruk inkar ani donani hlohi Deputy Central Intelligence Officer Technical a hianin post kuwa pay level 10 singa sang ruk za atanga noi khat sing sari sang sari le zanga ani donani Deputy Central Intelligence Officer Technical Telephone bi ka khan post pakhatarwaka pay level 10 singa sang ruk le za atanga noi khat sing sari sang sari le zanga inkar bok ani donani Junior Intelligence Officer Grade 2 Technical a hian post aza somruk le pariat arwaka pay level hi 4 chu cheng sing ni sanga le zanga tanga singriat le sangkhat le za inkar ani donani Senior Research Officer post ni level 11 pay ani dona chu cheng singruk sang sari le za sari tanga noi ni sangriat le za sari inkar ani donani Research Assistant post ni arwaka level 6 singthum sanga zali atanga noi khat sing khat sang ni le zali inkar ani donani Senior Foreign Language Advisor post pakhat arwaka level 13A pay ani donani noi khat singthum sang khat le za atanga noi ni sing khat sangruk le zaruk inkar ani donani Assistant Central Intelligence Officer hi language lama post patni ani dona salary hi level 8 pay matrix level 8 ani dona singli sangsari le zaruka tanga noi khat singa sangkhat le za inkar ani donani Assistant Central Intelligence Officer Grade 1 Executive bi ka hianin post somnga le paruk arwaka level 8 chu singli sangsari le zaruka tanga noi khat singa le sangkhat le za inkar ani donani Assistant Central Intelligence Officer Executive Grade 2 a hianin post somkwale pariat arwaka level 7 chu cheng singli sangli zakua tanga noi khat singli sangni zali inkar ani donani Junior Intelligence Officer Grade 1 Executive a hianin post somle pathum arwaka level 5 chu cheng singni sangkwa zani atanga singkwa sangni le zathum inkar ani donani Personal Assistant post patni arwaka level 7 anianga singli sangli zakwa tanga noi khat singli sangni le zali inkar hlo ani donani Account Officer post pathum level 6 chu singthum sanga zali tanga noi khat sing khat sangni zali ani donani Accountant post somni le pali arwaka chu level 6 cheng singthum sanga zali tanga noi khat sing khat sangni zali ani donani Security Officer Technical a omleya post pariat arwaka level 10 singa sangruk le za atanga noi khat sing sari le zanga ani donani Assistant Security Officer post somle pahni level 7 singli sangli zakua atanga noi khat singli sangni zali ani donani Assistant Security Officer General B ka hianin post som arwaka level 7 chu singli sangli zakua tanga noi khat singli sangni le zali inkar pay ani donani Female Staff Nurse post pakhat arwaka hlo hi level 5 chu singni sangkwa zani atanga singkwa sangni zathum inkar ani dona Junior Intelligence Officer Grade 1 post somni le pakhat arwaka level 5 ani donani hlo hi singni sangkwa zani atanga singkwa sangni zathum inkar ani donani Junior Intelligence Officer Grade 2 post somthum le pakhat arwaka level 4 singni sangkha jasari atanga singruk sangkwa le za inkar anianga Security Assistant Motor Transport a hianin post somni arwaka level 3 ani donani pay hi
sing ni sang kha sari atanga sing ruk sang kwa le za kha ani donani tichuanin caretaker omleya post panga aruaka level 5 ni in sing ni sang kwa zahni atanga sing kwa sang ni zathumin kar an hlonga cook omleya cook hi post omle pakhat aruaka level 3 sing ni sang kha sari atanga sing ruk sang kwa le za in kar anianga multitasking staff gunman MTS kan ti kha posom ni le pali aruaka hlohi level 1 sing kha sangre ta tanga singa sangruk zakua in kar ani donani tichuanina topera hianin library attendant post pakhat aruaka level 1 ni in sing kha sangre ta tanga singa sangruk le zakua in kar ani donani hlokha eligibility han en leila deal theite thiam na ngai te han enila intelligence bureau nuaya hnaruak rang te hi deputation absorption kan ti ang chi kha ania deputation le absorption anga lak tur ani donani written exam emo interview emo kha shan pain omdon lova direct recruitment omdon lo tinani chu direct recruitment kan ti chuanin khami written emo interview emo khami base a exam nei ang chi kha ani don lova deputation emo absorption ang khan la kani don tina ani chu deputation le absorption kha toite in hanril fia leila deputation kan ti chuanin sarkar hathok department danga vakal emo transfer emo khatiang chi kha ania absorption kan ti chuanin sarkar hathok contract in emo MR in emo thokta sela unregularize regulara unlock don chuanin unabsorb thinani absorption an ti thinani chu deputation le absorption kan ti chu ania atlang puin absorption kan ti hi chu an tho to na department na regularize an ni don khanin unabsorb thinani absorption kha an ti thinani entirnatan ZMC vela hianin assistant grade mo ta sela nalak process kha lo boi thlak ta sela assistant grade tho emo UDC kumnga chin lo thok to emo khatiang eligibility criteria kha chu an mani department ZMC khan RR kan ti recruitment rules a khanin an zia kanga khata khanin UDC kumnga chin lo thok to emo assistant grade tho emo kha deputation anga kal thei in advertisement kha khan chu a thei ani khatianga nalak kha deputation kan ti chu ani entinan chu tiang deuh chuanin PWD hnuaya JE MR in emo contract emo thoklo omsela PWD hnuaya JE emo SDO kha a ngetin da don ta sela unabsorb thinani khatiang chi kha absorption kan ti chu ani age limit le education qualification te experience ngai te skills kan ti te desirable requirement kan tiang chi te kha advertisement a notification a khanin chipchiar zokin kan lo enin kan lo chiar don nia achan chu video kan siam don hianin post pakhat ringot po hi Bihchian tham soi thui tham ania chuwang chuanin advertisement notification kha video hemi video description a hianin download theina link kan da a chu kan lo check out don nia application form hi offline mo ta thon turani donani advertisement a bok hianin application form kha oma kha kan print out tanga kan fill up mai donani postal address joint deputy director /G intelligence bureau Ministry of Home Affairs 35 SP March Bapudam New Delhi 21 a khanin he kan dil na form hi kan thon donani application form le advertisement download theina link kha he video description a hian a oma kan lo check out don nia last date of application han en leila last date of application hi hemi advertisement an chu atanga newspaper an publish atanga ni somruk thleng kha ani donani employment newspaper a hemi advertisement hi August ni somni khanin an publish a tichuanin October ni somni sahni le somni pakhat hi last date of submission ani donani October ni somni sahni le somni pakhat thale le October ani chu ni somni kha last date of submission ani donani kha kan hria turani ole khati zong khatun tum kan video a hnaruak dil theite kan en ho le thei chu ni sela video le peka hnaruak dangnen kanin mule donia